laba bantu silethe kuphi emalokishini. And the worst part, bayaziwa abantu abadayisa iy'dakamizwa, but thina njengomphakathi asiwuthathi action, angithi asibampimpi. Even sibampimpa uzothi abampimpi e-police station usabela impilo yakho. Mase ngimpimpile lo muntu uzokwenzenjani? Iphoyisa lizohamba lomthetho umpinto ubani, uyayibona. So mina ngicabanga ukuthi lapha e-police station kumele kube ne-suggestion box ezobhala ukuthi anonymous. Umpimpa umuntu ibhala ukuthi impimpa online ku-suggestion box lapha ujikijele incwadi phakathi, uyezwana uthi ngiyampimpa ubani yabona. And we need to make sure ukuthi ena ukusebenzisana namaphoyisa kuleyo suggestion box iduty yokuthi uma ungena into yokuqala uya lapho ku-suggestion box ivulwa everyday, uyobheka ukuthi ayikho i-complaint noma i-compliment efakiwe la ku-suggestion box nakumpimpa online, not impimpa box ekumele ibe khona lapha, uyabona. So ngicabanga ukuthi ena kanjalo mfethu kungasilekelela. Akukho mnandi mfethu ukubona iy'ngane zethu zicule ey'dakamizweni kanje. It's very painful, and abazali bazo ley'ngane they are hurt mfethu, abayithandi ukubona iy'ngane zabo zezilwane kanje, uyabona. And akusithina ngathini akusithina esiyivimbayo lento, instead thina esilanda iy'dakamizwa le siyilethe kuphi la. Abantu abadayisa iy'dakamizwa bayaziwa mfethu, abantu bezobe bahleba yabona dayisa isidakamizwa, ngoba bekukhuluma kwey'mvukaza ngeke bemqonde ngoba bemtshele na udayisa iy'dakamizwa wena. Nabo laba abadayisa iy'dakamizwa nabo bahlale behlomile. So nje nabo bayingubo, bayasatshwa, angifuni vele ukucamba amanga. So vele abantu basabela impilo yabo bazothula nje bababuke. Omunye ufake indaba yamathaveni, uthi eDumbe kunamathaveni angawugcina umthetho welayisensi. Uthi uyafika ethaveni uthole kunengane under age. Uthi uyafika ethaveni kumele ivalwe ngo-10 ngiyabekisa, uthole ukuthi ithaveni isebenza kuze kushaya u-4 noma u-3 ekuseni. Uthi sekulimeza iy'ngane, mawuthi uya-check ukuthi ilimaleni ngobani lo muntu lo limalela, ulimale ngaliya emva kwesikhathi. So ngabe kade bevaliwe. Iplani la lenu as iqembu le-EFF ngala mathaveni angasigcini umthetho welayisensi uthi? Hayi my brother, ngiyakuzwa kule yamathaveni ukuthi sengimdala, angisagroove, kudala ngayigcina, yabona, angisakwazi ukuyibona kodwa ngoba i-suggestion eqhamuka emphakathini. Ngicabanga ukuthi kumele siyifakele iy'buko nathi njenge-economic freedom fighters, sibone ukuthi na singandlula kanjani kuyo. Siyifakele iy'buko, sibone mhlawumpe uma kuthiwa kunemhlangano yabantu bamathaveni, mhlawumbe sidinga ukuthi sibe yingxenye-ke, sithole sazi nemithetho, siyifunde yonke imithetho yesitifiketi somuntu ukuthi ihambaphi, igcinaphi, ikhuluma ngani, nani. Ngicabanga ukuthi siyakudinga ulwazi olunjalo. Okwamanje nje siyazi ukuthi amathaveni aya-operator aney'khathi, but angisazi, I'm not sure, angeke ngize ngiqambe amanga ngesikhathi. Into engingeshoyo nayo ukuthi i-Boxing Store ivala ngo-6 noma ngo-8, ngo-6 iyavala, ivula ngo-8 ivale ngo-6. Ngicabanga ukuthi ngingeshoyo nge-Boxing Store, I'm not sure ngethaveni. Kumele sithole ulwazi kula, kodwa amaningi vele anaso isikhathi nawo ukuthi okay ngo-12 uyavala. Indaba omunye oveza indaba enkulu la, indaba yeklinikhi eMangosuthu. Ukuthi ugogo yakho uyagula, abantu umalume sekumele agibele aye edolobheni, kumele agibele aye ey'tendeni ophuzwayo. Lithini iplani lenu ngeklinikhi eMangosuthu? Because umphakathi ubuka ngathi uyawudinga. Uzogula manje ugogo akanayo le mali yokuya ey'tendeni yokuqasha imoto. Yabona my brother, lapho ukhuluma iphuzu elibalulekile. Iklinikhi endaweni yaseMangosuthu siyayidinga, but into esishayayo uyazi yini, amakhilomitha. Uma u-aplaya ngake ngakhuluma nongqongqoshe wezempilo uSimelane Zukisa, ngake ngakhuluma naye mayelana nendaba yeklinikhi, but sathi masixoxa ngangifuna ukuyi-aplayela, nami ngangifuna ukushaya isikole ngayo especially ukuthi ena ngibiza umphakathi ukuthi ena nayo iklinikhi isinayo but into abayichaza i-distance yamaklinikhi kumele ishiyane ngo-5 kilometers. So uyabona ukuthi la ukusuka la eMangosuthu
it's less than 5 kilometers. Uyiklinikhi ekuphi eSebilanyoni. It's less than 5 kilometers. So indawo engangicabangela mina uyabona la ngasemzosizwe ngasehholo emzosizwe indawo egude kabi leyo for iklinikhi, but uma kuthiwa sibalekela u5 kilometers kungadingeka ukuthi iklinikhi siyibeke le kaNkomo, yabo kaNkomo, u5 kilometer wasophuzane eklinikhi, u5 kilometer wasebilanyoni eklinikhi. Uyayibona leyo nto leyo. So uma usendaweni enjengalapha kwaNkomo phesheya ungayiplacea inanzana eklinikhi, because awukwazi ukuyibeka endaweni enjengalapha esiyalwini ey'bovu, because nawo 5 kilometer obheka kuphi etholakala eklinikhi, yabo. So indawo kungaba yile, but singayithola iklinikhi uma umphakathi ungabambisana sonke sibhale i-petition siyisayine sonke ukuthi siyayidimanda, umphakathi sewumningi kakhulu, siyayidinga iklinikhi, obviously siyoyithola, akukho okungasehluli.